Pozdrav ljudi, danas pravimo jednu tako reći beskorisnu stvar. Za početak će nam biti potrebno 2 Pepsi flaše. Radite kao što vidite na klipu. Kada završite sa sečenjem, grubo očistite površinu. Zatim fino, šmirglom. Kao što vidite, verujem da znate o čemu se radi. Onda stavite parče gume i obim neka bude sličan zatvaraču. Premažite tankim slojem lepak. Lepak koji možete koristiti može biti lepak za gume, može poslužiti super lepak. Sačekajte 5 do 10 minuta da se lepak zasuši, onda zalepite. Sada čekate 20 minuta i onda radite isti postupak na sljedećem zatvaraču. Veoma je važno da upotrebite veliki pritisak kada slepite. Ostatak gume presečite makazom ili nožem kao hoćete. Izbušite ruku na sredini da bi dobili više prostora. To je otprilike to, vidite šta smo pravili. Ove male kutije vam mogu poslužiti za čuvanje raznih stvari, kao što ću ja navesti u klipu za čuvanje kokaina.